Kabli pi baro syakatup khubor jengi gedon Bosco Media Network. Kibat bakong san menta kesengi kilong. Wanjengo uga jenderal Menteri Kesorkar India ye Keribhoi District. No senyang ubak dasakiat deki karpet ye lekai badminton Shakashnong madan beting. Kelas sok padoi nong wak jingtip ye kakam ubak Cheristifil thank you. Bat shem jing ki kena puli nakadaw ke jing bamyo scholarship. Bat mintangin pa shigi khubor bakam benya. Uga Jendra Singh Shekhawat Menteri Kesorkar India bapit ye katanat jal Shakti haka Sautrik Naiwing lawan jengo Keribhoi District haka program balatip kumka Aspirational District Program ADP Hanongpo. Haka jingelang balalong District Library Nongpo, ladon lang UDC, Arpit Upadhyay, Usayed Mohammed Andalib Razi, Commissioner and Secretary of Forest Environment, Animal Husbandry and Veterinary, Ujoram Beda, Member Secretary State Council for Science, Technology and Environment, ki he Sorkar Jilla nakani ke district bat ki officer na ki weipat ki tanat terekam ke Sorkar Meghalaya. Nakaliang ki Borsanchar District kila ay ka kaipot hau new Menteri Kesorkar India ye ki scheme badang yat chakmat kentup ke health and nutrition katanat puli puthi karap karyang kathungso thungpai ki kamri jingri ki kampenroi nongkendong bat kiwe ki bahap apo ke aspirational district program. Hakani kesengi la samru ye kasong pisa hapo ka Payment Ecosystem Services PES syaki saup kendai teli ki village community facilitators lingba ke Meghalaya community led landscape project ki bedai ki kampene pensa ki ding ki set ban penjerngam ye kamariang bat ban penne pensa ki telong umdi hakishnong ki thau jongkani ke district. Glad case initiative where we have gathered to express our commitment for the nature, to express our commitment for the natural resources, to enhance and upgrade the status which was compromised because of the negligence of the mankind and the human in the area. To restore it and to deliver to the next generations or generations coming. I express my sincere gratitude and I thank District Administration and District Collector of Reboy for giving me this opportunity to interact all of you. See the gentleman, the young man, he asked me to tell the story of my experiences. I have been assigned the responsibility by the Prime Minister of Jal Shakti Mantralaya. Uba dasakiat lamari ubalong ru kumu MLA jangka Mauti constituency ubadai ru minister jangka Sorkar MDA hakajuk kapor uban long way niki kertong uban ya airing hak election MLA arjar arpulai na nongkrem constituency ulas bun ban ajing irap syakashnong madan dating dah kaba unok senyang deki karpet kum kedak kajing ais ngobha ya ke klub bat iki samla ki bronjing e ya kajing lekai sports ya kata kajing lang la pelong hamadan dating Indo Hall Stadium haka jinga don bringkat ki dukot jangka executive committee jangka dor bar shnong kiri rangba kilong kemi bringkat bat kisamla jangka shnong ka shuru ka madingani ka nang pro ka jangka kami ha service mbeta ka marketing mbeta ka sales te diniru ay ka ay dem ka dem ne shuru ma sumar ai what I ba mo every domanding and heri ban ban le ni le tayo kalung ne ya kalung tu Tegadai ke masusi. Namar balai tu pai ma mon monai na masnoba ubada sket laan na carpet dapat stage level. Nani sui bile ngam tibra bagai stage level. Ngasuang mo ikulong dai pai mo ay bagasta. Namar ba sistem ba ay sistem balai ke lu kamu kadai belum number 1. Entah kesengi ke Sautrik Naiwing ki bahi ngasem jang ulit ba Cheristifil thank you haka jinga senran lang ki dekot jangka sur kabri nyeutrap kilalet banya kenduk yu officer in charge jangka Maulai police station ban budin ye ke case jangka jingsha penyap uba Cheristifil haki pulit house nem baladap
Katai ka jinglet ia kendu kolong bantip haduk kat nu kakam kalaya chaprang bat hang nu kejing thokit kalapoi. Ha kejing kren chikala pathai khubor uba don bok harling do unong yalam kani ke kinhon ulai thu bahdin kejing wan ye kendu jangki yau investigating officer ba Jeff Suting la yo jing tip no officer in charge Sardar police station ubalai thu bai katika case kila IT Jamaulai police station namar ba uniu officer uba thokit ikani kakam ulalai deputation cha South Sudan. Enda kila poi Hamaulai police station kila itu be ketika kes lapat thok kitcha away par officer Badan Police Reserve uba kerteng usubir sangma. Bankeli nai madam ibadong i officer in charge. Bankeli ban follow up yang ketika kes kumno kala yat bat hangno kala poi. Namar kuma kecek ni na le jungi ngilat mu ban ya chaprang sa digiwe pan tilenti. Ti hari ke ba so si lesi kata kaji kedua jengi mendak secap pada madam kam syam lapoi syaka jing penhun jengi namar ba andang lapoi hang ni ngilalong kum tu kok badminton na pok sadar lah ha sport mulai na mulai mendai ki ong ba uni u breu pla shimti thmai la ne ban bodin yang pis kum ai o usong hantai po reserve police Kat tu kat ningut ki kena puli ki haban bela ban yo siu by class na kadau bam yo scholarship. Mi saka Students Union jong ka Trinamool Congress mentakas ngi ka South Trikun Naiwing Arjar Arpuar bandawana ka Sorkar Jylla ban pelat no ka scholarship jong ki samla puli. Habe kren chikala pathai Khubor u President ka Students Union Trinamool Congress u ban Sharai Pingrop uloong bakum ki samla ngidon ka jing ngau khia habe yo ngau ya ka jing ut jing nam ki samla puli ya ka jing slam ka Sorkar Jylla ban pelat ya ka scholarship. Ki babon ki samla puli ki bakmi linti bakani ka scholarship kan yarap yaki ban yo siu ya ka by class bat ki we ki jing dan kam kumta na kaliang kaseng ka kentu ya ka Sorkar ban pelat no kam kloi ka scholarship kenang beki kena puli kin yo ka jing yarap ha ki jing puli bakin nang kermen shushu bakin apply ka scholarship ru kina do jing kermen kumbalong ne Sorkar mata te bon tang jing do jing kermen sta ngim kwa hindai ban wan ban chia pen rem ya ta ka Sorkar la jong ya ta Jylla la jong hindai le kum no tap da jing do jing kermen sta ya kwa menta ban ai ka jingkermen ni kina samla kina puli ba kin ya chikmat ban yo kata scholarship bakin apply bakin blue pisah ita affidavit bakin yo kin ka scholarship hente menta ngi nongi klik fail ka scholarship kamda yo manus nam ya bekran ka kumne manus nam ya dan ka student union mental aslam ba but manus nam ya bekran chikran yang ta ka scholarship manus nam ya wait sa scholarship ko manus nam ta itu tu ba manus nam ita ka scholarship kang biang ni na Haka football tournament bala Beijing lut da kasing All India Trinamool Congress kabalalong ha songsak is Garo Hills hapading kinong yele kai kashnong bol moram agar gre bat ka dobu achak pek gitim ha ka ba ka dobu kala kerthiaw ya ka bol moram bandra ya ka thong jing job u Dr Mukul Sangmau nong yalam ka AITC Meghalaya rengkat bat ka kenhun nong yalam jongkani kasing san hima kilawan ban penchluri kinong yele kai kitiki shnong u Dr Mukul ulai ro ekaminsim bejinsur jongkini kinong yele kai football bat dak itu ki khubor ngila poisha kapakut tat hadu pengine champion kompleshipon